Non head jong botor bokan kilang atum pen kipaklang pona birta tengki Assam state alo long inkora pli a district along puthot thedung aruwe ki jangjia birta pachetak pon thutanglo. Botor son thana tumpen non head jong kipangdak pon thu abirta. Bangso kipangdak pon abirta lamthe lapuson hello. Kidamtang wosi ke chiklong bong kapa vichenga jok ni hang ni rep along rialo long le kanglem anparta Assam along rialo along lang kanglom akisung ang thek nonanta ki jok pamimi asonsi dolang. Bonta ison ki do ke thaka chiri nang jia birta lapuson hello. Botor bokan ke langa tumpen non head jong ke paklang pona tengki puthot hedung arwe ke jang ponthuji ang ring do pusi than pachini lo. Birta long ke jong ke parlo a district a phailake long in koi rapli. Thedung arwe puthot ke jang ponthuji a district amen ke long pona birta lapuson hello. Ni jang Karbiang long, Gwalpara, Baksa, Borpeta, Kamrup Gramin, Kamrup Metro, Darang, Udalguri, Hojai, Biswanath, Lakhimpur, Dhemaji, Jorhat, Sibsagar, Dibrugarh, Tinsukia, Dima Hasao, Kachar, Hailakandi, Gulaghat, Karimganj, Majuli Lapen, Charaido district along. Puthot kinang soda birta RG ikha. Assam along ri angkang puthot hedung arwe nang kijang thujia birta non hedjong botor bokan kilang atungpen than pachini pon. Kaddu kawe long inkoi raplia district along arve puthot jangthuji pusi than pachini pon. News report Karbiang Long Line.